Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, followers, friends, abantu abathanda amakhosikazi kababa Mseleku. Today sikhuluma ngoMpumelelo, uSibindi, Musa futhi elinye igama lakhe nge-interview le ayenze noGogo Skhotheni. So ngeke ngayenza ivideo ngicabanga ukuthi awu-2 ngisho ukuthi uMpumelelo ubonakale egqoke matching outfits noGogo Skhotheni. So lokho abantu abaningi bahlahlamehla ukuthi hayibo kanti uyena u-second husband. No, ngayichaza ukuthi akasiyo second husband, uzobe elaphaya ku-YouTube channel kaGogo Skhotheni. Today iphumile episode sizokhuluma ngayo. Angizobala izinto eziningi guys because very episode ngizothola la ku-YouTube, kodwa-ke zikhona nami-ke ngithanda ukuthi asiyikhulume kancane or siyihlebe kancane indlela nawe othatha ngayo. uMpumelelo mayefika la kuGogo Skhotheni YouTube channel or kule interview uzichazile ukuthi uMpumelelo Mseleku, Musa Mseleku. SizuGogo Skhotheni ethi Musa Mseleku hayibo uyadideka because ubaba uMseleku esimazi ezomusa Mseleku, uMpumelelo simazi ewuSibindi, uMpumelelo ingane kababa uMseleku lapha kuThando Nes'thembu. Uzichazile-ke kancane kodwa into aqale ngayo ile yesithembu sakhe ukuthi isithembu anaso akusiso isithembu lesi esisemthethweni, isithembu seyintombi, isithembu sama-girlfriends. Manikhumbula kahle kukhona enye video eyenziwa uMalumngizwe uMacingwane ekhuluma ngokuthi ubaba uMseleku wenza umnakwethu isithembu sama-girlfriends, la wayeveza khona ukuthi abantu abangalotsholiwe, abantu abangashadile kodwa bakhuluma ngesithembu. Lesi-ke sikaMpumelelo uthi ukwi-process yokuba i-polygamist, yena usajola noma usathandana kodwa useziqoqile manje because lo sisomunye esimaziyo anengane naye uqalile uyamlobola, kodwa eyesithembu akaka-qualify ukuba i-polygamist. Ngifuna ukuzocacisa leyo ndaba because la ku-social media kukhona la okuvezwa khona uMpumelelo nalaba abawu-2 abokuqala besifazane, ngithi khona owesibili osehambile kwangena omunye. So ngesikhathi sekuvela abokuqala ngicabanga ukuthi bebedli lunch somewhere, bebezikhiphile, kukhona nabantwana bakubo kaMpumelelo kuwumnini no-girl lo ongasekho-ke kwi-picture ekhona. Kwase ku-social media kwagcwala indaba yokuthi uMpumelelo ulandela ey'nyathelweni zababakhe, kodwa ukulandela ey'nyathelweni zababakhe oyibeka kanjalo mina ngingayithatha kanjalo indlela engibuka ngayo Uthando Nes'thembu nangendlela uMpumelelo akhuluma ngayo. Even le interview yanamhlanje yakhe noGogo Skhotheni inginikeza leya picture yababa wakhe eqala isithembu because asimazi ubaba uMseleku before Uthando Nes'thembu. So masibuka uMpumelelo siba nale picture ukuthi ushuthi nobaba uMseleku or uMusa Mseleku uqale kanje lokho esesikubona kuThando Nes'thembu. Ngibuyele kwi-interview kaMpumelelo ucacisile ukuthi uMusa is his second name. So abanye bebethi hayibo mhlampe kwenzelwa ama-views why bezombiza ngoMusa kanti igama lakhe ngempela. Ezinye izinto azibekile-ke ukhulumile ukuthi uyalobola lo usisi wokuqala okuma wengane, okunye futhi sigaxa. Usisi ngesikhathi ekhulelwe kwakukhona nomunye okhulelwe, la okungene khona umbuzo-ke ophuma kuGogo Skhotheni ukuthi kanti unabantwana abangaki, wathi uyedwa ophilayo, abanye-ke abasekho. Udlulile-ke ambuza ukuthi isithembu bekuyinto ayithandayo noma mhlampe ubone impilo kababa wakhe waba nokufisa. Uthi uMpumelelo manje isithembu yena uthanda amantombazane, so isithembu sivela lapho, kodwa lapha kuThando Nes'thembu wathi yena ufuna ukudabulisha
yonke into eyenziwa ubaba wakhe, uhamba ezinyathelweni zababa wakhe, waze wathi naleli shirt ayiqgokile ishirt aliphiwe ubaba wakhe limenza azizwe enamandla. Siyadlula-ke lapho, kodwa ubecacisa ukuthi isithembu uye ofisa isithembu, akusikho ukuthi mhlawumbe une-pressure esuka kubaba wakhe. Nakuba samuzwa kumseleku esho ukuthi la bantwana bakhe bazokhulisa lokhu asekuqalile. Umbuzile-ke uGogo Skhotheni ukuthi uma-ke kwenzeka kube nokungaboni ngasolinye phakathi kwabazali okuwomama, uthi cha, akaze ngene. Yabo lapho-ke mina noma phela sihlala eMzumba ngithi sibabona ku-TV, cha kodwa ngamfakazela akayingeni Mpumelelo le yokuthi abazali bathini or bayagudlana noma kwenzakala. Siyabona nje ngezinto esiyibona ku-social media ukuthi hhayi, iy'ngane azinayo i-beef etheni. Nakuba abazali uma bekhuluma ziba khona izinto isithembu phela lesi ya. So kwangena udaba lukwa-Queen Loli, beningethi saleke, kodwa-ke angisho nami le silizwile isayidi likaMpumelelo ngo-Queen Loli, sabona ku-social media, siyabona nala bethi bafuna ukumbopha. Sengenzela ukuthi kulaba abafuna ukuthi indaba ibhalansi, mhlawumbe uma isebizwa ku-Queen Loli sekuyozwakala elakhe iside, because ukuvela kwakhe kokuqala uQueen Loli akavelanga as umuntu ozosho ukuthi ubethandana noMpumelelo obaqale kanjani. Into yakhe yaqhamuka nje ese-expose, isivela ngaleli side lokuthi engathi udlaliwe or ubeyuzwa noma isimo esitheni. So mayekhuluma manje esebizwa after uMpumelelo esekhulumile, mhlambe kuyoba indaba ehlukile because naye uyothatha abantu ebabeke la ukuthi kuqalephi kwafikaphi. If sikhona isidingo, yazi angazi ukuthi kwenzakalani ngami, ngiyaxolisa ukuphuma kancane kule ndaba esikhuluma ngayo. Ikhona lento eyenzakalayo kimi, indaba zemjolo, i-divorce, nje indaba zabantu abathandanayo noma ngabe kwenzakalani, kodwa mawukuthi ku-negative kuyangihlula. Yikho nale yaQueen Loli ngingazazi ukuthi ngiliphi iside, akeze ezokhuluma isitori sakhe for ini, siphi isizathu, clarity. Mhlambe kukhona abanye abafuna ukuzwa iside lakhe ukuze abantu bengathathi iside elilodwa, ukuthi nje emjolweni nakubantu abadivosayo nakubantu nje abathandanile baxabana, ngiyahlehla, umoya wami uyanqaba ukugxila khona, ngiyaxolisa ukunifaka lapho. So uMpumelelo uthi uQueen Loli bahlangane naye babingelelana, waseke ethi kuye if awukho busy singaphinde sibonane. So ukubonana kwabo okwesibili kwaba nokuthi uQueen Loli wathi ayi, ungezwa kancane. uMpumelelo osho lokhu ukuthi uthe uQueen Loli akezwe kancane. uQueen Loli uthi kuMpumelelo akezwe kancane. noMpumelelo-ke naye shuthi wazibona ukuthi ukhule ngaleyo ndlela ukuthi akezwe, wezwa-ke. Baphinda okwesibili wathi uQueen Loli akamind. Kusho uMpumelelo lokhu, akulona asazi ukuthi uQueen Loli uthini ngale ndaba. Bokwesibili futhi uma behlangana wathi uMpumelelo asiyiphinde-ke leyanto, bayiphinda-ke futhi. So masekuhamba-ke isikhathi sekwenzakalile lokhu, uMpumelelo uzwa uQueen Loli ese-exposer oBig Zulu, oTeko Modise, oMaster KG, ukuthi vele abantu bakhe and bonke engathi kunento abebezama ukuyenza ngaye. Ngaleso sikhathi uthi wathatha isinqumo sokuthi azihlehlise naye, because wabona ukuthi hayi, engathi-ke ukusondelana nomuntu obuye enze kanje akuzomsiza ndawo. Hhayi-ke uQueen Loli wasethi-ke yena awuzukwazi ukuthi uzofike-ke sithintane mase wena uyahlehla, manje-ke ngizodila nawe. Wahamba-ke wayokhuluma
ngoMpumelelo kuleya podcast, njengoba nje sasesemuza uKhindoli esesho ukuthi yena third wife, ese-addressa-ke yonke le ndaba, esenza ne-video-ke ethi hhayi iya kubaba uMseleku-ke lena akaxole because yena noMpumelelo bayathandana and akekho ozoba sendaweni yakhe. Uthi uMpumelelo cha, babingelelana base beba nesivumelano sokuthi asikuzame lokhu abakuzama, kodwa abafikanga ekutheni uzomenza third wife. Singazi ukuthi-ke uKhindoli wayesefake imizwa yakhe kuyona yonke into. Siyadlula-ke lapho guys, because ayikho vele into engayiphinda ngekaKhindoli nekaMpumelelo. Liyozwakala elinye iside le story uma uKhindoli ebizwa, because naye uzoyiqala ngendlela yakhe le ndaba. Ngithi siyazi ihlezi ingezufana mayikhulunywa usisi indaba noma ikhulunywa ubhuti. Ubesebuzwa-ke ngoma wakhe uMpumelelo okumayeni, siyamazi umayeni. Angizwanga kahle ukuthi umbuzo ubumayelana nani nomayeni, kodwa engikuzwile ukuphawula emva kombuzo ofaka umayeni ukuthi indaba eyixabanisa abazali noma iy'ngxabano phakathi kwabazali yena akazingeni. Into ahleze eyiqinisekisa ukuthi ney'ngane zakubo bayazwana noma ngabe kwenzakalani, because abazali bazoba nawo umbango. Isithembu vele sinawo umbango, futhi nje isithembu sinazo izinto zakhona. Lokhu kugcizelelile-ke waseveza nokuthi ubaba wakhe njengoba esebonakala manje enemali akaqalanga la. Abazali bakhe okuwomama baqale nobaba wakhe esasebenza kamasipala. Hawu, mayesekhuluma ukuthi ubaba wakhe esebenza kamasipala, ngibheke ngithi kanti i-ofisi lamakhumalo lifike after masipala, ngoba uthe khona iveni ebomvu abebehamba ngayo bonke. So ubaba wabo-ke wasebenza kanzima, bakwile level abakuyona manje njengomndeni, because basebenzile, bakusebenzele lokhu abanakho, nezindlu eziyelo ney'moto bayazideserve omama, because babekezele ubaba wabo engakabi nazo izinto eziningi. Yena njengomntwana owasheshe waba khona ukubonile konke lokhu, ubaba wakhe eqala phansi efika phezulu. So kwaba nokuthi-ke lokhu abantu-ke ababenakile ukuthi bagqoke bafaniselene, nami ngikushilo-ke lokho kusho ukuthi kwenzeka bafaniselane. Mase izophela sengiyawukhumbula umbuzo kamayeni. Umbuzo ukuthi umayeni indaba kaKhindoli uyithathe kanjani. Uthi uMpumelelo yenzeka le ndaba, yena wakhuluma nobaba wakhe, because uyamazi ukuthi uma wakhe uyathetha, akakaze nje ayikhulume noma wakhe, namanje abaze beyikhulume, kodwa wakhuluma-ke nobaba wakhe ukuthi hayi shuthi ubaba wakhe uzoyidlulisa ayidlulisele kuma wakhe. Sekuyoba-ke ubaba okhuluma noma yena. Uthi ubefona umayeni engayiphenduli ifoni kwaze kwaphela inyanga, because ubazi ukuthi mayephendula uzothini, because uma wakhe uyathetha. Namanje uthi bakaze bayikhulume noma wakhe, wavele wamziba wayiqeda nobaba wakhe. So eyokuthi-ke umshayi wesinqa asazi ukuthi-ke ivelaphi isibongo sokuthi mhlawumbe uney'ntombi ey'ningi. Uthi-ke nenye into eyamenza wahlangana noKhindoli ingoba unama-artist, ubefuna naye ukungena kwi-industry, ebona ukuthi uzosebenzisana naye. Kwase-ke wasebenzisana naye ngenye indlela before ukusebenzisana lokhu obekuyinhloso abekufuna. Kwasho ukuthi-ke lo munye umsebenzi abawenzile wangahamba-ke kahle, because sowuphela ku-social media, sekuney'ncwadi ey'thile. Kodwa kahle kahle i-purpose yokuhlangana noKhindoli kwakuwukuthi amsize la kwi-entertainment industry. Engicabanga ukuthi ubesho music industry, ukuthi kukhona abantu afise ukuthi nabo aba-introduce, abasize. So uKhindoli ubezoba yilowo muntu lowo ozobadonsa
ebasizeke, kanti-ke bazogcina le ndlela abagcina ngayo. Lana-ke usibuziwe ukuthi komama kuye kwenzeke yini ukuthi khona angamzwisisi kahle mhlawumbe anento ethile, uthi cha akanayo into enjalo, yena unothando, also iy'ndaba zabantu abadala akazingeni, uyaxola-ke futhi. Into nje yakho uhlezi eqinisekisa ukuthi yena ney'ngane zakubo bayazwana. Okunye-ke okuvelile guys ukuthi unesiphiwo Mpumelelo, so uthi-ke uGogo Skhotheni ngesikhathi ehleli laphaya uMpumelelo khona izinto ade ezibona ngaye nazaziyo. Akuvumile-ke uMpumelelo ukuthi isiphiwo unaso and isiphiwo sakhe wazi ngaso esasesikoleni, wamchazela ubaba wakhe into eyenza ukuthi-ke engabi kuleyo position manje, i-environment akuyo nomsebenzi akuwona, so akakwazi ukusebenza noma ukusebenzisa lesi siphiwo anaso, kodwa uyazi ukuthi unaso. Kuwukuthi-ke mawukuthi mhlawumpe uwumthandazi, akasiyo umthandazi ngokuphelele. Ngizwe kahle guys. Nokunye-ke yazi le iyangihlekisa kancane because ngayibona kwenye i-page, gossip page, and ngayitshela ukuthi abantu asebeqala iy'ndaba bakhuluma amanga, kubhalwe ukuthi uMseleku uwumfundisi. Namhlanje ngiyaxolisa noma ngeke ngiyithole leyo page and angikhomenti-ke kuma-gossip page, ngiyayibukela nje. Ngiyaxolisa-ke kulowo muntu engamjaja because kuvelile namhlanje ukuthi ubaba uMseleku uwumfundisi aphinde abe umthandazi. Ngikhohlwe ukuthi umfundisi waliphi isonto aphinde abe umthandazi. Bayazigcina-ke izinto zamadlozi, le eyamakhumalo nomacele ukuthi babazalwane, yes babazalwane, kodwa ngapha kaMseleku bayazenza izinto zakaMseleku. Ngicabanga ukuthi ngiyikhave yonke interview or angishiyanga izinto ezitheni. Zikhona-ke izigaxa eziphumile, leyo zigaxa sizoyikhuluma kulamavidiyo amafishane engizowenza if ngikwazile ukwenza because u-Eskom uyasikhontrola and makhambe u-Eskom ingqondo yami yahamba, kade ngangixoxela lolu daba. So nje manibona amavidiyo wami engenzi kahle, u-Eskom. Ngiyabonga i-support, angiqedi niyibuke episode kuGogo Skhotheni ukuze nizobona yonke into because nami angikwazi ukubala konke njengoba kunjalo, bengithi nje nqampu esikubonile. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.